Le wona desi ademea amegbeto pomea do agbeda hemia asimauga hikele jifu ameke wasi wafo hikenya adam toblibo be wavagede yopenu jojome le Kristo to Muslim to ple ameibo vijiji ope subo ple dekonu pe nyaonwa amesi amekule do agbeda hafiji anane gome emo ikejiko hachocho eton yao etona hemia asimauga be wavagede yopenu jojome a emola jiko etovuvo le ebe konunua ebe awo achidi haviti awope wona desi ade gome amesi ameike kpo gomele nugbidodo pe azoni zozome kwa wokata ozwa afokpa manome nchu awo saba avode ali nyonu awo ha ota avode akota amesi amele jimekpo togbi kumasa deme nu itae wolebe wa ano nenema togbi siri pele pa mechichio nenyebe odo zikpipe desi ade gbokwa ode awope efia fokpao alo ahinibao hafi doa afo anyigba abriwada ikemi dogola me ha odome ademebe afokpa alo afopupulu dedea ano ekeme zomoa enye hunkudoji be mi amegbeto wa mi esokple anyigba dukometo wa anya ebe subo ha chocho gan wa meton ya le Ghana nyigbaji eye amesi amekple emoyo keji wotona hesubona mauga gake le subo ya okata mea nudu anyi pre dekonu le okata hasi nu ike wale be mi anya kuenyebe mi ahome anono ademe to bobe vototo le mikata mi ape subo monu onwuti ha gake nyatepe nyanyebe ne mau ikenya adanwo kata to heva be avabia akonta dedea amesiame ado ipe babia unti deka dekai unti fafa peyi ajei na anglonga ATV News.